إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sing kami hakam Islam, miabot ni sabin waktu na to paamin jaman para sukuan siguro na to mulia waktu ini insyaallah umanap na isab siya sim pangadyan na to sarta pagpatumtum day sab katutan niyo si mga tatay nang na to insyaallah aamuin hasupaya inyad to matanto na to kimukog dan haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala abihayaon na tungod paparkala long ta amuin sambayang sunnat hawak to amuin tungay gisok long ta atin niya ha mga tunga dum in kamatauran si manusia natutug sumakawa in siya isab magbati amoy in himinang sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan makakawa kita niyo pangadyan doon waktu ini insyaallah serta amoy in maurul na to day sa damikyan namin mga yadto karena dahil ha mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din akong palugay itukbal ko yung guru na to kalasan ويرون الرين كان شيخ بصير صاحب جوان فليتفضل فضيلته مشكورا. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yari na isab kita niyo pahambog lawang simpangadyan amo na nasabot sinambo guro na to kalasahan amo na in pagyan sambahayang di nga mga babsi na fi tatawu' al-mutlaq di nga lang ta sambayang nakabubutas di nga sambayang fardo di nga mo kaniya amo ni pagyan sambahayang sin tungay hisok sambahayang sin malawndo. Dan keriwayat sin mga sila ahlus sunnah lang niya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam suila narto in jungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam naasubo siya ayu salatin afdalu ba'da maktubah uno in sambahayang afdal mapuas in sambahayang maktub amin sambahayang fardo labi marayaw sambahayang lang tay nasabot na kaunayad to sunnat muakkad ra isab siya labi marayaw ra isab siya sa naon pa isab marayaw ra isab sa babawon waktu yung biya mga lang ta tungod ha pagkaon aw nambok yon pagkaon kasarapan kaw sa aon di sa bambok pagkaon yung duwayng in flavor na sa kasarapan da kaw isab so biya da sin ibadat aon ibadat marayaw ambok yon piyag marayaw inin piyag marayaw ra isab na biya na sin sambayang ni as-salatu fi jawfil layl sambahayang ha tungay gisok sambahayang amin malawndo wa qala sallallahu alaihi wasallam pinagi sinjungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna fi layl la sa'atan la yuwaqifu rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrihi dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu walidhalika kulla layla bunar tuod harum yan aun waktu wayroon din nga mga hambuk usog muslim timindog siya mga yufallahu subhanahu wa ta'ala karayawan niya amuin karayawan niya dendi hapakaradyaan niya ha dunya iwan sinadlaw akhirat atin niya bukun sadjareng ha mga pagyanon amuin karayawan dunya amuin di mo mahasil sabab ang imian lang na karayawan dunya tartanto mahasil sin manusia sabab hindi ha dunya paghahasil sin tiap-tiap pangkoriniwi uno na mga karayawan ding ha mga arta karayawan ding ha mga pamayway mo karayawan sing Ginoo inyan karayawan da siya sabab ang kaudihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala arta dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala pamayway marayaw inyan karayawan kay mo karayawan ng kana daran suway pagpanginduasin mga manusia imian siya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana
Bukod ni maksud sin karayawan dito biya sin amun karayawan dunya, amin karayawan biya sin ipagdi sin Allah Ta'ala adlaw akhirat. Karayawan diha dunya amun ending ha mga magdilan sin Allah Ta'ala kasanyangan, impikilan sin manusia, impangatan sin manusia. Bukod sa jalong teng kasanyangan lang ta haarta iwan hakawasa. Dite sa mayan na tuma-generalize katan, so kat nakaudilan arta, dihilan kau kawasa, dihilan kau pamay-marabat, aun dun kayo mong kasanlingan. Aun day sabding ha mga manusia, wala dihilan sinallahu ta'ala arta sa taod-taod, sa aun kasanlingan din dun halam simpikilan pangatayan nila. Ang kana aun magbibisara, lang niya, ang kalusugan ay kayamanan. In pagyanon ka sa jaitraan, singgin hawaran mo, karayawan singgin hawaran mo, kakusog singgin hawaran mo, inyan arta na sa lago-lago. So amuyad to, lang tawang da pa mga palua kung hindi mga pamamti, karayawan dunya. Wal akhirah, nasari nilang ting karayawan adlaw akhirat, amunin karayawan wala iabutan sin angan-angan si manusia, wala dirungog sintay nga si manusia Pangulo. Malainkan hitunay hidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, dami kaya na mga kataan sindom. Sa bablong tinding ha mga panagnaan sin mga magribini sambahayang na si Andu. Lang sinjungjung ang Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil layl. Lang sin mga sila magluluka, iniyan ko alaikum, lang niya lazimun alaikum, wajibun alaikum. Nakalamod sinilang taring ha mga fi'lul amar, amin af'alul asmaul af'al, di nga fi'lul amar, manunjuki lang niya alaikum, lazimun alaikum, lang sing kayo ba na magmamana, wajibun kayo, yan baki? Suway tuod, lang sing bahasa, suway tuod, amin makatindog kita niyo, sin dumyaw sumambahayang. Sabab may ta, in mga sila na kauna salahin niya, to na kauna rin kato, amuyan in hinangon nila, amun hikasuok nila, patukan nila, amun sambahayang dum. Iwan sin magfaratul sayat, iwan hikaampun sin mga pardusan, magkiparat, mamamasi, papasan niya, tabunan na yung mga pardusan nila, iwan damikian minhatun anil ithim, iwan hipamapasya sin mga pardusahan, sin kasaan sin mga manusia, inagriwat hakim. In mga manusia nag-ibadat timitinug sin sambahayang ibadat hatunganan doon inyan biantog sila. Kadamadahallahu al-qa'imina minal layl. Biabantog sila, piupudji sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inagi sinallahu subhanahu wa ta'ala, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Bunato din kiaunan sin mga sila yan, ay kiaunan nila yan ng mga ramikyan, din mga tao muhsin, tao marayaw. Tao marayaw. Sabab mga kiaulungan sinallahu ta'ala in pagparayaw na diakan kato, siyara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga riwayat, beta, lang tawihan, inagi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lang niya, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Bunatod, in Allah ta'ala, in katabaritum kun manunjukin makna niya, siulat. Sa inma na singkataba, lang niya, syara'ah, awajaba. Siyara ataw kan wajib. Biya sinagita lang ta, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam, ay bimana furida alaykumus-siyam. Siyara sinallahu ta'ala wajib kato, al-ihsana, in pagparayaw, ala kulli shay. Lang sin mga sila ahlul lugar, may taimian rasul ala kulli shay, bukun ila kulli shay. Uning piyagbidasin ala, iwan sin ila. Bang imian ko lang na ila, tudyo. Biyasin ninyo lakum ila, lang niya kurbatun lakum ila rabbikum. Mati na inya to khas, tudyo patuhan mo. Biasa pa lang na imian ko lang mo, dahabtu ilal map'am, o dahabtu ilal madina, o dahabtu ilal suq. Inya to khas, tudyo mo matupatabu, tudyo mo matupamadina, tudyo mo matulong tawian papakain na. At ina ila. Pagkaimian lang niya ala, hinatisin ala, fawq, taas, na inyaon, manunjuki, pakatan, naninimbabaw. Na yan, in maksud niya. So, bimana, in manusia, suway na hinangon in pagparayaw, hakatan, pakaradyaan na rin hababaw sin dunya. Iyan, mga kiaulungan sinallahu ta'ala.
So yung mga manusia nagpararayaw, dahil naman hakaul fiil, iban sin pangatayan nila, iban sin pagmuamalat sin manusia, sila na yan in pagyanon sin Allah Ta'ala muhsinin. Wa kanu qalilan minal layl. Pag-uusing kiyaw nun si mga tao marayaw ini, tiyo dareng harum yaon, mayahjaun, intog nila. Tiyo da indeng harum yaon, intog nila. Unin hinangon nila, amo na mag-ibadat sila. Magbasa na ka Quran, magsamahayang na ka. Wabil ashari hum yastagfirun. Pag mahapon niya to, mag-istighfar sila. Mayta sila mag-istighfar sin pag mahapon na. Sabab di nila kaingatan sin pagbustak, sin matasuka. Aun dang hanahinang nila mangi, nawisala nila bukun marayaw, wala nila kiyasayuhan. Naray nga sabab yato mag-istighfar sila. Sibo da indo sa kiyananaman mo, iwan sin wala mo kiyananaman, bima na among biya. Kaya bisara mo dyan sa lumay, dosa kadto, kalawangan kadto, namon yan ito mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pag-uwasin mga tao ini, tiya takamahan na isab sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sin mga tumbas, amun wala nila, wala diungog sin tainga, wala kita sin mata, wala nangan sin pangataya. Sabot pa sinallahu subhanahu wa ta'ala, hamukayat lang sinallahu ta'ala, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. Maksud sin tatajafa junubuhum, hati na hipagbin nila in kulangan nila. Magbangon sila, dahing hakulangan nila yaon madaji' yad'una, mangindua sila patuhan nila. Khawfan, sa alta, nangindua sila, aun kamuka nila. Wa tama'am min, iwan sin amun biya kabuka, iwan sin amun pagparayaw, daw nakatanin khuso, inamin sababi mano siya, aun kabuka niya, aun katawado niya, aun ding mga amun maksud tuod, halawm sin pangatayan niya, pangayon niya fallahu subhanahu wa ta'ala, nagpapatiko po lang sinahambuk bahasa, biya simbas, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iwan bangha adlaw in sila yadto nag-infaq, nagnanapaka sin riziki kiyarihil kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na intumbas sinallahu subhanahu wa ta'ala ha mga tao yadto, amin pagyanon sinallahu subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Di kaingatan sinhambuk ginhawa, bang unuin na katatapo, amuin tumbas lahum min qurrati a'yun, amuin tumbas kaanungan sin pangatud mo in pagyan ng qurrati a'yun min qurrati a'yun dendi, amuin bang musya kakitaan, amuin magtuy matayma sin pangatayan mo, hikahanong hikarayaw sin pikilan mo sin pangatayan amu yan hati niya bang mo biya kadto-kadtoon, amuin katan sin kananapsuhan sin ginhawaran sin manusia, hikatunay sin Allah, atawakan irin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wala niya to kaingatan bang unuin kaya tataw ha mga tao. Bima na in maksud, amuin tumbas ha mga manusia, mag-ibadat sin tungaanan dum, makusog mag-ibadat. Bukod sa tungaanan dum sa bilakatan ibadat niya, na tiyatawan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumbas wala iabutan, sin pikilan nila, iwan sin angan-angan nila. Bima kanu jazaan bima kanu ya'malun. Tumbas, hauno-uno na, albahuna sababiyah, hauno-uno na kiyaaunan, hauno-uno na hakiyaaunan sin hinang nila. Bima na inallahu ta'ala magtumbas, hari indiin na in, taon sin na hinang ibadat sin manusia. Bihan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. ومن نصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل. In mga ayat, iwan sin mga hadith, amin lang tamanunjuki maun mataud. Yan. Fatatawa mutlaqatun afdalu qiyamul layl. Hadeng ha mga sunnat tatawa amuna in labi marayaw in qiyamul layl. Sabab mayta, dain doon bang kau timinog sumampay tud bang unuin pangayoon mo. Iwan mayta, indayin akrabu ilal ikhlas, masuok tud sa pa ikhlas. Sa buhirun kikita. Mayta,
Sabab in mga manusia li'annahu waqtun ghaflat nas. Dahil doon amuin waktu na katutog in mga manusia. In sila natutog, sumagawa, in ikaw nag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yustahabbu lana antang tanaffulu bis salati fi jamil awqat. Piyag marayaw in magsunnat kita niyo. Salat sunnat hakatan sin waktu. Ghayru awqatin nahiya. Ayaw sadya waktu liangan. As-salatul layl afdalu min salatin nahar. In sambahayang doom sunnat labi marayaw sa deng sin sunnat adlaw. Amun lang takyaway ta'yad to. Ambok deng nga mga hadith afdalu salatil layl salatu fi thuluth. Deng nga mga waktu isab sindum yaon nasabot lang ta in amuna in thuluth. Tung kabahagian sindum. Tung kabahagian sindum. Hangkan na mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Masuok na in waktu na to Ramadan amuin pagtutuyo-tuyuan sin mga muslimin, mga umat al-muslimin mag-sambahayang sin doom, suway in sambahayang na to bukon siya tungaanan doom. Sabab, aon ding mga manusia magsambahayang sila, kitaon nila tungaanan doom. Nabang taba kitaon in tungaanan sin doom yaon lang da pamalisagang putag dua atawa kan lisag hambuok. Amo yan in tungaanan doom. Nabukon dito in lawi afdal. In afdalus salati layl as-salatu fi thuluth. Tung kabahagi sindom. Banguya bista-bistahon suway siya mga lisag dua. Dito in labi marayaw. Sabab nasabot siya yan. Mapuas sinnis. Papuas sinnis. Lang niya ba'da nisb. Kaya riwayat, hadis marfu'an, ahabbu salat in labi marayaw sambahayang ilallahi as-salatu Dawud. Amunin sambahang sinabila Dawud. Mayta. Kano yanamu nisful lay. Magtug siya sintungaanan dum. Wayakumu thalath. Thalathahu. Tuwos tindugon na intuyaon. Wayanamu sudusa. Pag usmatug siya sinhikaunum. Baharian. Sindum. May tayad to. Sabab kumawa siya laong tawihan. Kusog sinbaran niya supaya siya makasambahayang sin. Sambahayang amuin laong ta fajar. Sabab imian de sabin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Marayaw pa hindi kau makasambahayang. Sambahayang sintunga dumyaon sunnat ayaw sindi kita makabangon sin sambahayang fajar. Angkan nayad to bangganta kausan pasimbaran mo pag sambahayang mo sin thuluth matug ko sin sudus. Supaya pag abot sin fajar makabati kau aun kusog mo bihan. Iyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Imam Ahmad rahimahullah al-qiyamul layl min maghribi ila tulu'il fajr. Amnini in qiyamul layl ding maghrib na siya sambil sadya gumuha in fajar. Yan. Wa alayhi dan lang tarin doon aun siya paghahimumungan ni aun ding niya tinya sunnat nawafil ding halong niya bainal ishayn haud sinu amun pagan ishayn. Sambayang isa sa babi ni sa aun biya mga lang tanasabot na kaunayat to aun isa panagna aun biya sumud iman haulihan na siya min qiyamil layl. Lakin at-ta'khir al-qiyam ila al-akhir layl afdal. Sumagaway na hulihan niya to amun labi marayaw amun tinasabot ta. Laong tanasabot bayt asin Allah subhanahu wa ta'ala inna nashiyat al-layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. In nashiyat hiya qiyamu ba'da an-nawm. In ma'na sin nashiyata amuna intindog sambahayang puasin matugkaw. Sababin tahajjud lang na pagyanon sa inna mayakunu ba'da an-nawm. In pagyan ng tahajud, tindugon mo siya, suway puasin, katukan mo. Ang kanaon hamok kisa, in Imam Shafi'i, nakakadto siya pa kauman si Imam Malik, wala siya nakatug. Bati siya nagkukulang, sumakawa, nag-imagine siya, sin amuin, hisadya niya sin mayna at pangasuna muhadara, wala siya nakatinug sin, doon si Mambahayang. Ang kanang nuway lang na nagtahajud lang na Imam Shafi'i, sabab bati siya. Bati siya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanayan piyag marayaw sin syara bangwayron dabi mga udur na to sa lagu-lagu puasin sambahayang isa biya simbiya ini lang tamag nasihat at tawakan dumungog labi marayaw pain matug kita niyo supaya makawati kita sin thuluth layl. Yan.
Pagubos, yan baki an yanwa al-qiyam al-layl. Subay long tabihan magniyat intiap-tiap manusia timindog sumambayang sinumang before siya matulog. Fayan baki lil muslimin an yaj'ala lahu haddan min al-qiyam al-layl dawaman. Yudawamu alayhi. Subay tulong ta amuin hinangon sinamuk manusia parihalaon niya atawa kaniya angan-angan niya intiminog siya sin sambahayang dum atawa kandaran-daranon niya bang niya biya kakaus-kausan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat amuin sunnat ini na diin-diin na kakausan sin kita niyo. Sabab imyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Atin ya in liangan tartantu suway tud aniwan layuan sin manusia. Asabab bukun kau maghinang, bukun mahunit in liangan hat kau mig. Wayroon manusia makayan mahunit long niigan ko sabab amurain manusia magpaka-complain mahunit bang siya maghinang. Biya kasi nag-school long na mahunit mag-school sabab hinang na mag-school mag-study. Biya long na mahunit hininang yaon maghinang bila sabihinang niya. Adapun in layuan mo, wayron manusia mahunit ko lang na layuan ninyaon. Mahunit ko lang na iganin ini. Biya si mga magsira, biya sin mga hinang amun biya lang ta makro, amun biya hikakangi paginora mo mo mahunit ko iganin ini. Ay, kau may ta mahunit kay mo, sinhat ko mag-ig. Namo walaw ni napso ini hindi katahanan. Allahu Akbar. Nabangin manusia nararasin napso namo na ni kimangi na kita. Hangkan na in napso suwayri manimbawaw ka manusia. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun sin kita niyo nabang kita niyo makawati sin tunganan dum unin hipamungta wa ida istaykada bangkaw makawati mamungko sin magdikir ka fa Allah subhanahu wa ta'ala nagimo la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ang panisag kita mamunsin alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhin nusyur. Sarang amin fuji pallahu subhanahu wa ta'ala amuin nagfi ka ahyani bimana in pagtug hangtunga sing kamatay. In pagtug hangtunga sing kamatay. Ang kanna mga kiaulungan sinallahu ta'ala wang kita niyo matug suway kita niyo mamassa-massa. Mamassa-massa mga ayatul kursi mga dua iwan mga yu kita niyo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Siwo dain manusia si masambahayang nag-iibadat iwan sinwala. Patumtum na mo ha mga katautay manguran na mo wala pa nakatutunay sin 5 waktu ando. Harawat hangin hawaran takabugatan pa kami mag-ibadat. Deng naman hausog pawaway. Kita ko indawasin mga kausugan. Laong nihangkan na kami na wala pa nakapag-ibadat sa wabsin busy. Indawasin kababayan hangkan na rin makapag-hijab di pa makapag sambahayang 5 wakto sa wablaw na kami ni makasulog po si mga sexy bihan. Na di pa kami lang nini makadiritso mag-ibadat. Na mga bihat tindaawa nasari na. Ari mo pagkakausan sambat mo sa kabugatan kay mo magliwak to ando bangkaw sung matug pangayo ko kaampunan fallahu ta'ala. Ya Allah ampunin pardusahan ko. Sabab tay manghuda kami Islam. Tiap-tiap waktu tinggalan mo. Tiap-tiap kawajiban tinggalan mo ini kau nagdurusa ka fallahu subhanahu wa ta'ala. Nagdurusa ka fallahu subhanahu wa ta'ala. Mayta tumtumun na to in pagsujud malaggo yan fahadarat sinallahu ta'ala. Mayta ko pia panjariya sabab sin pasudjurun ko fa Allah ta'ala. Tumtumun na to balikan tabiya salawat long sin maas hi iblis la'natul ali li'anat sa sinallahu ta'ala sabab sin wala siya miyagad sin daakan sinallahu ta'ala amuin pasudjurun kan Adam. Na in sujud ya tumkun pasujud pagtag-ipon sujud pagtaat pagmulya ha panagnaan manusia pia panjari sinallahu ta'ala. Nabi hadiin nawahain piyangayo kay mo sinallahu ta'ala in pasudjurun kau makalima hangkarumang kadlo wala kau sinudjud. Nga halyan mga kita kampunan fallahu subhanahu wa ta'ala before kau matug pagbati mo ang pakaw mamong sin mga ini mamong ko sin mga ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatani hapuas atin nabiyuhi ako sinallahu ta'ala amin mapuas ha kamatay ko yaon.
wa ilayhin nusyur. Iban in kami ni magbalik damat to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruh. Magsukul ako fuji Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nagbalik, biyalik niya ka ako in nyawa ko. Sababin nyawa taon waktu mga kaulungan sinallahu ta'ala magpanaw. Ang kanawang inyawa marasin mga tao halom sin ang nyawa sin tao miyamatay ang pari makabalik aun waktu di na magbalik. Ang kanawang ang kanaya to mamasakaw asupaya di marain nyawa mo sin mga tao miyamatay ang takatuntan ng mga syaitan ba. Sabab makatakay no ko manu sa daon na aun kanaon mga manusia matug di na siya makawati dihan. Iban sinamuin wa'afani fi jasadin afamuin biya dihilan ka health amuin kalusugan lang sinabukbasa kakusog kasadyaray transin kasalamatan sing ginhawaran mo iwan wa'adan alid bidikri iwan sin tiukutan kau sinallahu subhanahu wa ta'ala manuntum kaniya hangka nasuway kita ni mangin dua bihadto fallahu subhanahu wa ta'ala. Fagus wa yustahabbu an yaftataha at-tahajjadu bi rak'atain khafifatain. Pagus bangkaw magsamahayang na sindum yaon, ayaw mo magtibigla abas saunin bakara. Pagus mo sinti maliwak magtim bakara biayan, rayaw na bihanto. Piag marayaw kay mo bangkaw sumambahayang sinsamahayang tahajjud sintungan na amuin lang na rak'atain khafifatain. Inati sing khafifatain samahayang doang karakat haupo in basa mo muna. Lang sina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza qama ahadukum min al-lail falyaftatah salatahu bi rak'atin khafifatain. Apabila timinugin ang katawring kanyo sindum sumambahayang naukawon niya muna in sambahayang niya sinsambahayang makaan in nagriwat hi Muslim. Bihan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pag-uus siya to nampa muna siya panatan siya memorize mo muna katong review mo muna yung mga sura na nawasa mo rin doon. Wa yusallim fi salatil layl min kulli rakaat pagus piag marayaw salaman mo in tiap-tiap duang rakaat. Ikaw li sallallahu alaihi wasallam as-salatul layl matna in sambahayang dum matna hati na duang rakaat. Di mana matna ay rakaatan. Yan. Amun yan lang ta bagus salaman mo na siya. Yan, mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagubos, yan bagi an yakuna at-tahajjudu fil baitihi. So, kalagihan magtahajjud siya, habay. Mapuas sa jalawng ta, indeng ha mga amuin i'tikaf, mag-i'tikaf kayo. I'tikaf imano siya, na inyan, suway kayo sa bang masjid. Sa babang imano siya nag-i'tikaf, doon si Haway, nabukun niya na-i'tikaf yung pagtawag. Sababin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam misan painbay niya nag-alop iwan sin masjid bukun si Haway nagsambayan nag-i'tikaf dito siya masjid. Sabab sumud lang niya bang ang kanalang na ibadat kayfa yakunu al-ibadat muwafiqat al-syar'i biadin in ibadat amin tumay tay maun sa sinsara subay siya makasud haunong parkala nakasud dito in pag-ian makan so pamanay ni i'tikaf in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nag-i'tikaf siya ha masjid ayaw ko mag-i'tikaf habay ayaw ko mag-i'tikaf ha madrasa subay ka dito ka masjid mag-i'tikaf na dapunin sa bahayang ding mga kasunat-sunatan labi marayaw in habay ka yan faqad ittafaqa ahlul ilm ala anna salat at-tatawwu'i fil baitil afdal yan kana sallallahu alaihi wasallam fil baiti mapuas sa jalong tan i'tikaf sa i'tikaf sunnat sa ito. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sababin nagisin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum fa inna khairas salat mar'i fil baiti illa al maktuba. Sambayang kamu hawain niyo. Kabayan niyo. Bunarto in sarawi labi marayaw in sarayaw sambayang sin hambuk usog. Ambuk al mar'i, ambuk usog, ambuk manusia lang tamar'i. Sabab nalawin ta marbut hambuk manusia ambuk usog saksun haway niya in sunnat illa al maktuba malainkan amura in salat maktuba ada pun isab in maktub in salat in babay sab na lafdal de sab kan in sambahayang fardu haway ada pun mga jumaat mabaya siya dumog khutba di manjari langon di mo sa manjari
daakon. Sumakawa subay sadya siya lumayo ding ha mga hikafit na niya mga kiyaulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa salatul nafilatil qa'iman afdalu min salatil qa'idan bilal udrin. In sa bahayang sunnat nagtitindog labi marayaw ding sin sunnat naglilingkod haway udol. Sabab mita liqawli sallallahu alaihi wasallam man salla qa'iman fahuwa afdal wa man salla qa'idan falahu nisf ajun qa'id. Isyusin sin mambahayang nagtitindog na inya to labi marayaw isyu in nagsambahayang naglingkod inya to tunga haway ron lang taudol. Adapon in maktub sambahayang fado bangsa pa maunudol niya way nung problema limingkod siya. Adapon in sunnat manjari kaw sumambahayang sunnat naglilingkod misan way ron udol. Sa labi marayaw in nagtitindog kaw mga kiyaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan pa isab naglilingkod kaw simunnat bangsa pa maunudol na makawa mo rin sabihin tumbas niya long ta tunga. Katan ito, katan sin long tabihan. Tumbas niya. Sabab lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marada al-'abdu aw safar apabila masakit apabila masakit inambuk ipon natawakan tumulak kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ang kanain tao biyak sa magsusunnat, biyak sa mag-ibadat, pagus wala siya nakasunat, wala siya nakaibadat, dilan na siya karayawan, biya sin paghinangon niya. Biya sin sa balaw sa sambayang amoy namin sambahayang kabliyatan ba'diyatan. Inyan din na paghinangon sin Rasulullah bang siya nagtutulak-tulak, amura hindi nahipagpin, nasabot sin 5 bayaon, amura in witer iwan sin salatul fajr. Sumakawa, may tayat to wala niya hinang, aun da tumbas niya, biya da siya sinaghinang, sabab sin baita niya. Apabila man siya masakit, atawakan, inambuk ipon, atawakan nagtutulak-tulak siya, sulatunda in karewan na biya da sin kiyaw ng sinhinang na mundoon siya, hula niya, ibadat. Bihan mga kiyaw ng sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pag siya tuwayaktimu salatahu bilwitir, ang pamusya tangbuson khataman sin witir bangka wala pa nakapagwitir sin long ta sin kopyaon. Sabab bang imano siya bukundat siya muntal tanto tuod makawati sin dum magsambahayang labi marayaw pain magwitir na sa before siya matug. Sa bangsa pa maimano siya makatanto siya magbangon sindum labi ra isab marayaw ka na imagwitir hakay na pusan niya yon. Yan mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Da bangsa pa makaw nakatug wala kaw nakasambayang manjari mo yato siya kadaan yastahabu lahu al qada'uhu qabla zuhr li hadith man nama anil hazbihi aw an shay'in min isyusuin nakatug at niya hainang niya atawakan kelupan namin kabiyaksan na paginangon fakara'a ma bayna salatul fajr wa salatul dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. So basahon niya imaksud hinangon niya na yadto haot sin sambahayang fajr atawakan hasambahayang dhuhur hisulat dabiya da sinamuin nahinang nawas na sin dom niya to. Amuyan mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabad biyan, subay na to pag-anaran in sumambahayang kita no sintunganan dom. So marahi na sabin waktu amuin zaman, dirihilan sinallahu ta'ala barakat, amuin makusugin manu siya mag-ibadat. Amuin pagtitrainingan, sin ibadat si manu siya sa baba. Ramadan kakitan min manu siya, aruy magumban-humban ako mamatapamasin, sumambahayang tahajud. Diyan mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumura-murahan dito na mo patubtubon in wasihat na mo sin amo in laung ta dum ini at tungod sin sa mahayang tahajud. Alhamdulillah, ito na in pangajian sin kita niyo. Mura-murahan nakahampit kita niyo sin mga patubtub niya ito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuin labi-labi na to na sinabi niya masuok na to din waktu Ramadan na ati ko baya-baya bulan sumuno yan June pitsahang tagunong sa kira-kira in biya mga baita long niya hitungan sumahali
na pagmahapon sin pitsahang po tag unong yaon na magkita na kita sin bulan na bang tagakitaan insya Allah subhanahu wa ta'ala pag adlaw kang bukid to in kita po asana murad to yung mga aturan na sumagawa inyad to i-declare de to sin mufti sin kita niyo insya Allah subhanahu wa ta'ala iwan way pa isa mga nakapag tipon-tipon ng mga ulama tungod sin waktu yadto kalura mga masamot yan insyaallah ini ati kuha konsumyaon in Ma'had Moro al-Islami biya mga iwan sin mga kamatauran sin kakuruhan biya mga magtipon-tipon insyaallah subhanahu wa ta'ala ay siyusiyum biya mga makatakin mabaya dumungog bihan na insyaallah ta'ala waktu sin puas waktu sin duhur insyaallah ta'ala magpun-pun doon Ma'had Moro tungod pa amin pagkala sin pagkita na to sin bulan karena inyaon hambuk din nga mga ibadat wala pa miyamabot yung bulan Ramadan na aon na parsukuan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala karena piyang daakan nito bukod sa dyan nagdaak lang ta ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa impuunan niya nagdaak muna yung Tuhan na to Rabbul Alamin na amo yadto mga katawtay mahuran akama Islam insyaallah na biya si mga yadto pagyaron niya kasunat-sunatan nito labi-labi na tuod amin siyabot niya itikap tantad tutuod awon waktu niya amoy asal tiyo tukwila sin syara tungod sin parkala ito kuning katan sin doom long taman jari mag-itikap awon doon tartan tutuod amoy biya sin Panginoon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na biyad to ramikyan day sab in mga sunnat amin nasabot niya yadto na di mo ray sab mahinang yadto sin kupa so ray sab dihan haamoy mawut na tungay isuklong sin bahasa ng mukain na yadto at iniya mga sulusulay ikatong kapahagi na sindom amo na sambatanda bang kamatauran si manusia naghalok man natug ang pakaw isang magbangon magsambahayang amo na ito yung saray-ray waktu haamin waktu lang tawakon pardo waktu amin mahinok bihan manusia hawaktu adto sarta na masannang impanganal mo umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala duwaruan yung reto nakaalop iman si Tuhan Rabbul Alamin wayron sasaw na amoy ito yung saray-ray tuod amoy waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala murmurahan mga palanggungan sin kami kama Islam na ini bihayaon lang ta nagtatakamat-takaman ng kamatauran asal sin mga uno-uno na hinangon nila tungod sin parkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin mga pag-seminar lang ta hakapupuan alam sin daira iban hauno-hauno na binaybayan katanta ni biya mga ini bibintang-bintang na si mga hinangon nila bihan isiyo mga kakuruhan kabayaan nila amoy taabiton amoy mapatot nila taabiton makahampit sila dunya akhirat sinamoy karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala na yung mga kamuyan mga katawtay manguran nakalayo na rin di kamo ahula na to ini yan day sab kamo mga timutundan kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala parkala na to ini na murah-murahan papagbarakaton katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu na to amoy humampit sin pamin sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ingkatan amoy kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ako nakalupahan si manusia ang pamubiuhi na alhamdulillah sa lago-lago yan to tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na manjari ibalik ko pa ulo na to microphone balik kalaon kabayan ni Ibisara sarta manghindo asin pakaradyaan na to inshallah so alhamdulillah aunding nga mga lenta masimasin mga manusia kaiba nanding nga mga bangsa muslimin mga suwo sila unulong niya to iniyat na magsambahayan sin tago sa lisunatan tahajjuri long nyon kwanta na inasabot nila yan bagian yan mga qiyam layl amo sa din niya tawang kita magbuat qiyamul layl lillahi ta'ala in tinugtas in sunnat yaw
Sumakaw ang disabde nga mga kasunat-sunatan sindom khas mabaya kita ba si mga istikhara. Amo niya to. Atin yabang sumamang istikhara, sumamang istikhara niya atong istikhara. Yan lang tabihan. Ha? Sumakaw indum sinamin tahajud yaon basta niya sa tindog mo sindom na timinog na kaw sindom. Ayaw sa jalong tayo sambahayang yun, ngiyanan sa tiyo kilabi si mga tarawih, na magnyat ko sa tarawih, ay musab niyaton si mga long ta istikhara. Sa bastaon na kaya tuwila sinwakto, long naminin sambahayang, mamito sabihin niyat, tubihad tulong tayo pagpatudyo sin niyat, at tungod sin ibadat. Sa banglong na iyan na jalong niya, sambahayang sindum, through layl, in rasul timinog siya si mambahayang, namun na dyatin niyaton talillahi ta'ala, si mambahayang ko sin duum yaon, amo sin niyat mukha na sinalaw subhanahu wa ta'ala. Yadto. Dati na rin nakita niyo maglawag pa sinamin wayroon na lalawakon, amun wayroon na rin doon. Amun na sa dyan, kawaon na to, bangunin na hinang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga taymangod ayaw na to, muna ginawaran na mo, palayo ni ginawaran, taling hakyamul layo. Ando misan na kumanang katiyo, timinog kita niyo, ang buok parwa, karakat, amun madawat na to in tumbas sinalaw subhanahu wa ta'ala, iwan mga kita niyo kaampunan. Ada kalami sanda kuman tiu inyaun lawi maray orang si mataud bang kita ni ikhlas sabi na Allah subhanahu wa ta'ala wallahu la yudhi di pag lupasun siya Allah ta'ala intong basin mga tao naghinang marayo iwan ni Allah subhanahu wa ta'ala lipatun niya inibadat sintaw kabayaan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala na patubtuon na mo dito bang aun pa waktu long tabihan nasabuton na to kaneksyon to in mga waktu ang ilaw niya di sabsiya manjari sumambahayang sabab aun di sa waktu di ko manjari sumambahayang subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalam.